Kopi ala Kazim. Jadi tuan-tuan jangan takut, kopi ala Kazim ni kosong gula, kita gantikan pemanis. Tuan-tuan jangan takut. Sebab saya yang minta supaya penghilang ini buatkan satu resepi yang saya pengedap diabetes yang tidak merosakkan ataupun menaikkan saya punya bacaan gula. Kita campur peria katak, kita campur dengan susu kambing, hasillah ala Kazim. Zero gula. Kopi ala Kazim ni simple saja, tidak perlu tambah gula, tak payah bubuh apa. Ya, sebab kita dah gunakan. Manfaat kopi ala Kazim: menurunkan paras bacaan gula, bantu masalah kencing manis, menurunkan kadar kolesterol, melancarkan sistem penghadaman. Antara kandungan kopi ala Kazim: ekstrak peria katak, biji kopi Arabica, biji kopi Robusta, susu kambing. Kopi ala Kazim: kopi percampuran susu kambing bersama ekstrak peria katak.